Dobar dan. Mi krenuli malo uzbrdo, bilo lepo. Kad smo krenuli, gdje ćemo se, vraćamo na pola puta i završili ovdje. Istina. Gdje je ljubiš? Pa ovako. Dole. Jer ima put neki odavde? Ima ovaj. A može ovim kroz šumu dole ili? Ne može, ne može. Ne može, a? Kud se ide? Hoćete li na stražu, jok? Gdje, na? Na stražu. Šta je to, neki vidikovac, jel? Brdo, šta? Zove se... Ima i tamo takvijeg... Aha. A, ne znamo. MZ-jaca. Aha. To. Ne znamo, mi smo slučajno došli ovdje. A gdje je to? Ide suda tamo, ide... Evo gdje. Da. A, tamo. Vidiš onda što se poznaje ovako od guma. Aha. I dođeš na stradu. A gore? A gore jok. A znači to je ovaj putić, a što su oni išli, a? I znaš šta će? Evo samo ovdje. Ovako. I ovdje na onaj. Aha. Tamo ovdje preko polja, na stradu. A šta ima gore? Gore je pustinja. Pustinja? Jel se vidi šta od ozgo? Jok. Šuma samo, jel? A kako je da mi dođemo do Ljubiša najlakše? Najbolje je, jel kaj, dobro veli, pa najbolje je, ajte vam, može i voda. Tamo, jel? Ja, ali jedva može. Mora. Jel bolji put nego ovaj što smo došli s njim? Nije. Nije bolje, jel? Sad ćemo da vidimo gdje ćemo onda. Jel ovo tvoje? Jesu. Tvoje, jel? MZ-jac je najbolji. Honda. Ja sam služio u vojsku Puli, tamo gdje je Jadran plavi. Da. Tamo i si bio. Ima slike od iz vojske i tamo imao drugove pričali o Honda. Honda, dobra Honda. Miloš iz Kraljeva i koje šta. Kad je to bilo, koje godine? Davno Beš. 70? Dobro, mi možemo, kako mi da dođemo do straže sad, a da ne gazimo njivu tvoju? Evo kako. Da možemo gore negdje, a?
Jel taj put gađamo? Pa jok. Tamo idemo. Udaljava. Ne, brate, idemo do jaja. Dobro, jel? A. Što sam ti našao put, bre. Ne mogu da ga savijem od ovog grana, me gura, mater. Hoćeš da guraš sad ili poslije? Ovdje sad, da se poslije ću da ovo je. Upala mu neka grana. Stani. Čekaj, nisam otak. 3, 4, 7. Kako sam ovo gradio glupo, bože. I šta sad? Čekaj. Ušim.